Lepo popoldne vam želim. To, kar jaz delam, se imenuje v jeziku ognjene zemlje, da je greš ven in čakaš, da še kdo pride. Gledaš, če še kdo pride. Tako da mislim, da je tudi to en način, da privabiš ljudi, da pridejo. Preden bom pozdravil, samo omenim, da sedimo v eni razstavi, ki jo je postavil graški slikar mlajšega rodu, Oliver Špiler, pa si potem še ogledate malo njegove slike. Danes pa smo spet veseli, da gostimo besedo. To je program, ki ga v literarni hiši Maribor prirejamo skupaj z Društvom slovenskih pisateljev. Danes imamo možnost, da gostimo dva avtorja. Eden je Viktor Obiols, sem prav na glasu? Obiols, ja. Po mnogočem iz dežele, ki je mogoče zelo podobna na nek način Sloveniji. Ne po geografski značilnosti, ampak po nekih takih karakternih značilnostih. In pa Braneta Mozetiča, ki pa je tudi svoje vrstna legenda slovenske literarne scene. Ne mislim, da sem mislil kaj hudega, če sem rekel svoje vrstna, ampak ker so različne legende, recimo Gajšek je druga legenda. Še tako zavemo, ampak vsekakor se je zelo globoko zapisal v slovensko literaturo. Jaz bi zdaj predal, verjetno se bosta sama predstavljala, ker besedo gospodu Mozetiču, pa izvolite. Pozdravljam pa med nami tudi Nino Kokelj in pa pozabim protokola gospoda Janeza Karlina, častnega člana Zveze kulturnih društev Maribor, ki letos praznuje pomembno okroglo obletnico 90 let. Los aparados de un marido
to say hello with a song, and I'm very grateful to be here in Maribor as a guest of this festival and in this event that is the European capital for the culture. Well, we will discuss why I sing. If we were waiting for a poet, how come I take the advantage to sing, but that will come in time. Spoštovane dame in gospodje, na kratko sem želel pozdraviti vse zbrane s pesmijo. Počaščen sem, da sem lahko danes gost v Mariboru v okviru prireditve Hosting Words in vsekakor tudi v okviru Evropske prestolnice kulture. Morda se sprašujete, zakaj sem pel, če ste pa po vsej verjetnosti pričakovali branje. No, kakorkoli, tudi do tega bo še danes prišlo. Torej, to je moj kolega Viktor Objols, ki je sedaj zapel in zaigral. Malo več o njem lahko preberete v teh brošurah, ki ste jih dobili. Rodil se leta 1960 v Barceloni, v bistvu nekako v intelektualni družini. Se je tudi, njegova mama je bila pianistka, zato je tudi nekako prešel na piano. Študiral je klasično filologijo, primerjalno književnost, potem precej angleščino, kasneje postal prevajalec iz angleščine in francoščine, Shakespearea, Wilda, Mallarmeja, Whitmana in še številne druge je prevedel. Nekaj časa je delal kar nekaj let je delal na univerzi v Barceloni, predaval. V zadnjem, pred par let je ta posel opustil in sedaj v bistvu je nekakšen svobodnjak. Preživlja se predvsem z prevajanjem in z raznimi glasbenimi nastopi. Se pravi, poleg pesmi, ki jih piše v bistvu za knjižno izdajo, za pesniške zbirke, za katere je bil precej nagrad, sklada tudi glasbo v takem stilu, se pravi šansonskem stilu, kot ste slišali. Izdal je že 4 CD-je z svojimi skladbami. Tukaj celo ima na voljo 3 od teh CD-jev, oziroma več jih je, in gospodična tamle jih lahko tudi potem kasneje prodaja po 5 evrov. Mogoče še to, se pravi, kako je sploh prišlo do tega, da je Viktor Objols, pač nek katalonec, tukaj. Midva sva se srečala na nekem zelo zabavnem pesniškem festivalu v Quebecu, v Kanadi, leta 2000, v Trois-Rivières. Ta pesniški festival je zabaven v tej smeri, da od pesnikov zahteva pravzaprav kar po 2 branji na dan in to cel teden, to je zelo naporno. In ob tem trudu, ko smo se mi to matrali in brali po raznih restauracijah, barih, gledališčih, šolah in tako naprej, smo se seveda zelo spoprijateljili kot neki zavezniki napram organizatorju, ki nas je mučil. In iz tega so se stkale vezi, jaz moram reči, da sem tam spoznal kar lepo število, se pravi, neameriških pesnikov, s katerimi še vedno vzdržujem vezi. In seveda tudi Viktor Objols je bil eden med njimi, zlasti, ker je v zelo poznih nočnih urah, včasih tudi v nekem baru zaigral na klavir in kaj zapel. To prijateljstvo je peljalo do tega, da je že takoj naslednje leto on predlagal katalonsko inštitucija za literaturo, namreč organizira vsako leto nekakšen prevajalski teden, na katerega vedno povabi po 2 predstavnika iz določene poezije in potem tamkajšnji pesniki in prevajalci prevajajo ta 2 pesnika. In Viktor je predlagal, da bi bila pač že takoj, se pravi leta 2001, na vrsti Slovenija, in je predlagal mene in potem še nekoga in seveda sem vzel s sabo Svetlano Makarovič, tako da sva v bistvu oba
začenjala, skoraj rekel, eno tako zelo plodno sodelovanje med katalonsko poezijo in slovensko poezijo, ki se je potem kar nadaljevalo. Leta 2002 je bil potem Viktor povabljen v Ljubljano, se pravi, točno pred 10 leti je bil on prvič v Sloveniji, na Trnovske tercete, kjer je ravno tako nastopal z pianinom in pa z Svetlano Makarovič. Kasneje je to sodelovanje potem se še nadaljevalo s pomočjo prevajalke Simone Škrabec, ki je treba posebej poudariti in pohvaliti, ker je pravzaprav edina, ki vzdržuje to sprotno prevajanje iz katalonščine v slovenščino, iz slovenščine v katalonščino, vsaj v to smer v katalonščino je prevedla kar nekaj del, tako Pahorja, Jančarja, Debeljaka, tudi Makarovičevo, iz katalonščine v slovenščino pa seveda še veliko več. Viktor Obiols je bil kasneje, mislim, da pred par leti še na srečanju na Bledu in zdaj je spet znani. Večer bo potekal tako, da bo Viktor zdaj prebral še nekaj pesmi v katalonščini. V slovenščini bo Nina Kopel tako prijazna, da bo prebrala prvo pesem, tudi v slovenskem prevodu. Ostale prevode pa imate na fotokopiju. Potem se bo pa midva malo pogovarjala in potem bo še drugi del branja in seveda potem glasba in petje. Yes, I'm going to read this poem that after Nina will read in Slovenian. It's a poem precisely that is trying to speak about what is this phenomenon of song, why we sing and we put words in a melody, music, no? Why we sing and we write verse. And it's dedicated to Joan Vergés, who is a very fine poet still alive in Catalonia, whose poems have been put into music by a great also guitar player, Toti Soler, I think he was in Slovenia recently. So I dedicated to him as an homage to these people who make possible this magic of the song, you know, of creating something new out of a poem and a melody. Torej, uvodoma bom prebral pesem v katalonščini, ki jo bo kasneje Nina tudi v slovenskem prevodu. Pesem, ki jo bom prebral, poskuša govoriti o fenomenu pesmi kot take, songu, in sicer dvobojuje se na nek način z vprašanjem, zakaj besede uglasbimo, zakaj pojemo. Gre za homaž, za poklon pesniku Joanu Vergésu, enemu velikih ustvarjalcev katalonskih, kateremu je pesem posvečena prav zaradi tega, ker ga smatram enega od čarovnikov, mojstrov besede. Prav tako pa se pesem poklanjam tudi vsem čarovnikom, ki nas osrečujejo in omrežujejo s tem, da besedam podložijo tudi melodijo. Yes, just one more thing, sorry. I want to thank also the work of the translation that I cannot appreciate into Slovenian of Simona Škrabec, but I'm sure it's great because I know her and she's a great writer. Iskreno se zahvaljam tudi prevajalki, gospe Simoni Škrabec, za njeno fantastično delo, za njen enkraten prevod. Ob tem je tudi enkratna pisateljica in za voljo tega tudi en šapo njej in njenemu doprinosu. Although she probably couldn't make a simile to the rhymes, because there's a very reiterative rhyme in ant in Catalan, as you will see. And in the end, there's a slight change in the rhyme in I, in the two late verses. So this is very subtle and is a play with rhyme that sometimes, as you know,
the sound. Every language has its own sound, and it's impossible to convey you can convey the sense but not the sound. Zahvaljujem se pa kljub temu, da žal na vseh mestih ni mogla ohraniti rime v samem prevodu. Slišali boste predvsem to v zadnjem delu ob rimi na aj. Težko je namreč med jeziki ohraniti tudi rime. Posredovati smisel je že mojstrstvo samo po sebi. Ohraniti verze, ohraniti zvok pa je nekaj veliko težjega. Thank you. El vers i el cant. El vers i el cant es fan per viure, respirant, temps aturat i un immens espant, totes les joies que hem anat filant. El vers i el cant es fan per viure tot cantant, cor acordat al riure concertant, la meravella que tenim davant. El vers i el cant es fan per viure recordant volta infinita, insondable espai, totes les coses que no moren mai. Petje in verzi. Petje in verzi so zato, da živiš s polnimi pljuči, ko čas odmiruje in je strah srhljiv, ob radostih, ki smo jih stkali skupaj. Petje in verzi so zato, da živiš pojoče, srcem uglašenim na zbran nasmeh, v čudežih, ki se obetajo. Petje in verzi so zato, da živiš ob spominu, neskončen je krog, prostor neizmerljiv, na vse neumrljive stvari. Aprila 2008. Okay, then now I'm going to read this sonnet, A 40 anys. This is also an homage. It's not the kind of poetry I write usually. It's an homage to a master, because I think in Catalonia when we write, we are very, as I guess in every place, we are aware of the tradition of what has been done, because if you don't know what has been done, it's very difficult to do something, or it's very easy to discover, as we say, Mediterraneans. No? You think you are a genius and you are not doing anything new or original. So one of our great poets in the 20th century is Josep Carner, who was, we might say, a post-symbolist. And I wrote this sonnet, and he was a master of the sonnet poem, in his thinking of him, and also with these aesthetics of the mid-20th century. Although, of course, I'm also trying to say something about my own self. Najlepša hvala. Torej, naslednja pesem, oziroma naslednji sonet, ki ga bom prebral, je sonet, sicer sam pravzaprav ponavadi ne pišem tovrstnih oblik. Ta sonet je pa napisan kot poklon mojstru soneta, in sicer velikemu Carneru, postsimbolistu 20. stoletja. Katalonci, kadar pišemo, se zelo dobro zavedamo tradicije. Pomembno je vedeti, kaj je bilo, in se zavedati v nekaterih pogledih, da ne izgubimo poti. Paziti moramo na to, da nas ne zaobjame
prepričanje, da smo geniji in da ustvarjamo nekaj povsem novega, nekaj hudo originalnega. Ta sonet, kot že omenjeno, je poklon Carneju, njemu in njegovi estetiki 20. stoletja. Vsekakor pa v tem sonetu poskušam povedati tudi nekaj o sebi. A 40 anys avanço amb el pas ferm del boig i miro si al darrere em persegueix ningú. D'un ull fugaç i fer repasso el món amb goig. Si sóc polit o estrany del cert, no ho saps ni tu. Rebusco entre vells llibres amargues veritats i l'últim me les dona només el pou que miro. Espúries o agradolces, mesquines llibertats aprimen l'aire gran, la llum amb què respiro. I per bé que s'esmussen sense treva les llambordes del meu casal d'hivern, el niu que hem avorrit, m'aferro, encara tendre, a unes glicines bordes. Ja l'urc que em feia viure a poc s'apaga, la vista s'enfatiga i el foc és escarit, i abans que el taló caigui, el món esdevé obaga. Another one. This is again one more homage, but this one to a poet that was a direct master to me, Segimon Serrallonga. He was a poet, he was the director of the library of the university where I work, in the city of Vic. And he was in a way as a father figure to me. He died 10 years ago, and now the Institution of Literature in Catalonia, they asked me to organize, it's a commission for a show, a literary kind of show in his memory, presenting his work. He was also an erudite. He translated poems from Egyptian, from Babylonian poetry. He was a wise man, really. And that was my poem of elegy when he died. It's called when the poet is quiet but is not mute. It's a play between the two verbs. He's not anymore among the living, but his word is there, still living forever. Naslednja pesem je spet poklon. Tokrat neposredni poklon mojemu nekdanjemu učitelju, velikemu ustvarjalcu, velikemu literatu, velikemu prevajalcu, ki je bil vodja knjižnice na univerzi, kjer sem delal. Bil je neke vrste moja očetovska figura, moj očetovski lik, drugi oče. Umrl pa je pred 10 leti. Naprošen sem bil, da naj njemu spomin organiziram literarno predstavitev njegovega dela. Poudariti pa želim, da je bil res modrec. Prevajal je namreč tudi iz babilonščine in iz egipčanščine. Ta pesem je moja elegija njemu v spomin. Rad bi pa poudaril to, da bi za to pesmijo rad opozoril na nekaj. Kljub temu, da ni več živ, vseeno ni onemel. Kljub temu, da ga ni več z nami, nas njegova beseda še spremlja. Quan el poeta ha callat però no ha emudit, més d'or el teu silenci, Segimon, perquè hi toco melodies que encara no existeixen. Més d'or el teu silenci, Segimon, perquè el signo de neguit ardent amb rúbrica d'estrella i de centre que ve des de la plana insomne. Més d'or el teu silenci en la pedra que em dóna el real, en la mà del temps que m'estreny i m'eixampla, en la ubiquitat dels dons que encara regales.
més d'or el teu silenci, Segimon, en el teu jardí de tanques que no s'ha clos als mons i vol omplir de somnis encarnats el pit dels més joves i el dels més alats. Més d'or el teu silenci, d'un lloc a l'altre, passant pel congost. Més d'or el teu silenci, perquè en el fons de la tenebra incandescent ja no hi batega un cor. Més d'or, més dol, més d'or, i ja serem germans en l'u. Maybe I sing a song to change a bit the key. Mogoče bom za majhno spremembo nekaj zapel. What I did a fragment of a song at the beginning, Barcelonina. It was a love song that was based. I'm not going to literally say the lyric, but it was based on the playing with a love story between the full moon and the new moon. No? When the moon is full and then it's 15 days, no? I think, or whatever. But it's everything happens between this period. No? Sometimes also it's the period of the wind. Torej, že na začetku sem zapel fragment, del ljubezenske pesmi. Ljubezenske pesmi, ki temelji na ljubezenski zgodbi med polno in mlado luno. Predvsem na zgodbi, ki se razvija v času 15 dni. V teh 15 dneh pa se lahko marsikaj pripeti. This other love song is called Going Slowly. And I just translate a Catherine 4 lines. Say, let's go slowly, kisses instead of words. We don't believe anymore in fables, but we like the sound of this one. Fables or fairy tales, I don't know. Naslov pesmi, ki sledi, je Lepo počasi in prevedel bi okvirno le prvo kitico. In sicer lepo počasi, poljubi namesto besed, fabulam ne verjamemo, a ta zveni sladko.
cosa sàvia i antiga, com si deixen baixar. Què és això? Com se'n diu? És un invent estrany que ens aviva la vida amb un eufòric plan. Anem-hi lent, anem-hi lentment. Thank you very much. Najlepša hvala. Maybe Maybe we can talk. wait. Yes. There are now another set of poetry, of poems belong to an unpublished book called A Tough Tune, or something like that, A Tough Tune. And it's an experiment, and it was also a living experience. I was through a kind of, these states of, in the 19th century we would say melancholy. Now I don't know how we should say that. But no, I'm not a manic depressive, but it was a difficult time for me. And what helped me, and that's one of the things of poetry, it's like it's logotherapy, what we call logotherapy. I was through this month of June, and I was writing every day. I was even self-imposing to myself the writing to project somehow all these things that were happening in my mind and in my soul, if I may say. And that's the result. Of course, maybe I'm tricking a bit because there was a polishing of the whole book after that. And every poem is a day. So now I'm going to read day 3, surfejant a la freda mar brava, surfing in the wild cold sea, something like that. Torej, sledi sklop pesmi iz še neobjavljene zbirke z naslovom Izven ritma. Gre za eksperiment, ki pa sovpada z življenjsko izkušnjo, ki sem doživel v času, ko me je zaobjela melankolija, kot so to imenovali v 19. stoletju. Zame je bilo to težje obdobje, pomagalo pa mi je nenehno pisanje. Torej, meseca junija sem sedel za mizo in za papir ter vsak dan pisal, namerno, zavestno, da sem misli in besede duše spravil na papir. Vsaka pesem pomeni dan in naslov naslednje pesmi je 3. dan oziroma dan 3. Surfejant a la freda mar brava. La vida que ve, que no sabies en quin disseny et perfà, ficats en el motlle més o menys dúctil que ens anem mal que ve preparant per trobar. Còpies de claus, de portes, de cambres, franquejades avui o fa segles. Com un neoprè d'efectes i de desefectes que ens protegeix o ens pot deixar escamnats a la viscosa intempèrie. Provisòriament ens sentim aixoplugats, firats orgullosament de variegades nimfes, l'escalfor de la recerca. I de sobte, una ventada ens deixa nus i risibles, com sempre, enllà del fòrum íntim. No va ni ve ni fuig. És líquida estultícia que ens impregna fins al moll de l'os. I xops d'àlgida algemia. En entrelluc veiem flagrant la sàvia llum que havíem oblidat
com estantissa llàntia de capella. Era allò, era fàcil, i era bo, i ho sabíem. Ho hem tingut i gaudit, i negat. Era meu i nostre a voltes. I ara la lluita, filferro del desig que agafa vella forma, si en saps pagar l'alt preu o la rebaixa. This kind of poetry is maybe less adaptable to oral reading because it's a bit dense and it's in free verse. But it's what it is. Ta vrsta poezije ima značilnost, da je mora biti nekoliko težje brati, je torej manj prilagodljiva za branje, ker je namreč za prosti vers, ki vsebuje nekoliko več gostote. Now, the next one is Anima Mixta. I don't know also Mešanje občutki. Mešanje občutki. Mixed feelings, mixed emotions. It's not, 13 slave. but it's not exactly mixed feelings. It would be mixed soul. Ja. But maybe there's no wings of it. Mešanje občutki. This is the translation. I'm not discussing the translation. Sorry. Ànima mixta. S'ha deixatat el centre turgent en microscòpiques miríades espargides en dispersió estratosfèrica. No es pot dir d'altra manera. Amb la fe de fons, una abraçada, travada com un fat. I no si això o allò, inclús el qui, l'abundància d'ànima del regirarrocs, que correspon sempre a un cap ben posat, en allò que ens fa viure, que ens fa alegres. I què és si no la fusta que ens du? Una garba ben disposada i compartida, humanament composta, a flor de pell i de miracle, donant la mà a qui la dona, rebent la mà de qui vol amb feresa ser rebut. El romanent són petulàncies, ingressos, ermes pors, i ens volíem en pètal, en gràcia, ben purs de gosadia soma. La bellesa del total aferrament de l'induït alè de segons amb polpa i pausa límpida. L'absolutesa cridanera que fa que la gràcia silent, però tanmateix eloqüent, s'aboleixi. En això hi som tot. En això no som si no volem. En això hi ha el cos, que hi va la vida. Another one called El Fidel a l'Estació. El Fidel a l'Estació. Jordi Cots. és un... Zvest Zapad. Fidel a l'estació, més fidelitat. I eren 16, en juny, en dia que deia com un infant que parla amb els núvols. Puc dir-t'ho així, el futur ho sap tot, i repetir-ho. Encàrrecs davant de correu, notes, pagaments, enviaments viscerals, tot des de casa. On no arriba el cor, arribarà la tinta. I on no, el nervi electrònic fet de llum virtual, raigs lumínics i fatídics que ens enceguen. I després l'elèctrode farà el seu fet, ratolins amb cervellet d'artifici. Serem crionitzats, saldats a tant el clon, que la subhasta de la maula serà encara operativa. I les farines, blanes,
Potser no seran tan pures, però els que quedin, què hi fa com quedin? Encara hauran de repartir-se un tros de pa. I els farà goig, marfonent gasiveries, i potser ni aquest mot existirà, ni molts dels que ara confegeixo en nit d'estiu a Barcelona, un juny de segle XXI, sol amb el món travessant la pantalla, sort d'aquest pleix que anihila voltors, morts amb el so de feridures acres, quan la promesa d'estiu és encara això, una fidelitat a l'estació, als cicles de natura, a una paraula carregada de somni expectatiu. Maybe I sing another song. Mogoče bi zapel še kakšno pesem? Okay. Now I sing a song from this is my last record. It was a show on the French medieval poet François Villon, that you might know, that he was about to be hung for 2 times and he escaped. And that's why we put of course. And the thing is that the actors were reading in Catalan in the show, but I was playing and I put the music in French, in original ancient French, so nobody will understand, not even in France probably, no, because it's very difficult and very different from modern French. I've been a bit daring with that because I'm not French and I'm putting music in a French poet. And secondly, because there are very prestigious people, composers who put music, like Georges Brassens or Jacques Brel or Léo Ferré, that put music in Villon, which is, as you know, a classic in France. But and what I did is completely different. I used more the structure of the blues or you know. What is more close to my taste. But I think that the idea is to be able to make your own way with poetry. And especially these ballads, of course, they were probably sung at the time in the 14th century, but the music is lost. So we can do whatever we want with it. This one is. Sorry, Janko, No problem. I wait for you. Just late. You have a long way to go. No worries. Torej, pesem, ki sledi, je iz predstavljenega albuma in sicer gre za uglasbene pesmi Françoisa Villona, ki je 2-krat pobegnil pred obešanjem. Igralci so sicer brali poezijo v katalonščini, gre pa za glasbo, kot že rečeno, francoskega izvora, tako da sem sam pel, kar sem pel v stari francoščini. Moram pa priznati, da sem bil nekoliko pridrzen, saj sem kot ne Francoz uglasbil poezijo Francoza. Njegovo poezijo, torej Villonovo poezijo, so uglasbili že veliki mojstri, kot so Brassens, Jacques Brel ali pa Ferré. Gre pa v tem primeru za klasiko, zato je bila moja poteza še toliko drznejša. Moja glasba namreč je blues, ki je bolj po mojem okusu. Zamisel, v kateri sem sledil, pa je ta. In sicer moraš se zavedati, da si lahko sposoben in da moraš biti sposoben poezijo uglasbiti na sebi lasten, na svoj način. Villonove pesmi so bile v njegovem času verjetno pete,
a ta glasba se je žal izgubila. Za voljo tega pa lahko mi z njegovo poezijo kot skladatelji, kot glasbitelji tako lahko počnemo, kar se nam zljubi. Pour semer tant que voudrait, suivez les assemblées et fêtes, on la fin je viens en voudrais, et s'unir en près que vos têtes. Folles amours font les gens bêtes, ça mon idolâtria, sans son père et ses lunettes, bienheureux qui rien n'y a. Sardanapre chevalier, qui conquit le règne de Crète, et voulut devenir boulier, et filer entre pucelettes. David, roi, sage prophète, craint de Dieu, on oublia, voyons la cuisse bien faite, bienheureux qui rien n'y a. Bienheureux qui rien n'y a. Moi, pauvre, je veux parler. J'en fais battu comme un rutel, tout nu, je le qui harcelé, qui me fit mâcher Grouselle. Fort Catherine de Vaucelles, Noël Thierrot qui fut là, mitaine à ses noces telles, bienheureux qui rien n'y a. Mais que ce jeune bachelier, mais que ce jeune bachelier laissa ces jeunes bachelettes, non, le doute vit brûlé comme un chevaucheur d'escouvette. Plus douce lui sont que si bête, mais toutefois folle si fiable, soit blanche, soit brunette, bienheureux qui rien n'y a. Bienheureux qui rien n'y a. Moram ga prekiniti, ker zdaj se ne bo ostalo še 2 ure. Ampak ker je namen tega srečanja tudi v bistvu, da še kaj vprašam njega in da on tudi kaj drugega pove. Ga bom vprašal najprej pravzaprav odkot ta izvor, zanimanje za glasbo. Malo je že s tem povedano, da je pač njegova mama bila pianista. Oče je bil znan psihiater. In zanima me pravzaprav, se pravi, že ko je bil majhen, je živel z glasbo, učil se je igranje na klavir. Zanima me pravzaprav, kako to, da ni postal klasični pianist. In pa verjetno, da je najprej začel, se pravi, predno začel pisati poezijo, je verjetno igral klavir pred delo.
started writing poetry when I was 11. Yeah. Some we understand. Yeah, no, in fact, I started writing poetry when I was 11, I think. And then the piano came later on. And I started studying classic, but then I turned into a school of jazz. And then I realized that I didn't want to be a competent player, or maybe, I don't know if I didn't want, but it was not in my vocation, maybe. And what I think is that I wanted to use the piano to accompany my lyrics, and to work for this kind of what I call alchemy of making a song, of writing a song, which is to being able to try to have this fusion of a poetical message in our language, verbal language, completely connected to a melody and a harmonic structure and rhythmic structure, which is music. And that's one, I think that the miracle of a good song is this, when you feel that song was born with this melody, or that this melody was born with its words. I think the good song is this, and I wish I could get to this. That's my aim in songwriting, to try to make good songs. So I never consider myself the career of a professional musician. Really. Pravzaprav sem dejansko poezijo začel pisati, ko sem štel nekje 11 let, če se prav spominjam, in vadba uk klavirja je temu sledila. Pričel sem se dejansko uriti za klasičnega pianista, potem pa me je bolj omrežil jazz. V toku let sem na nek način spoznal, da poklic pianista nekako ni zapisan v zvezdah moje usode. Verjetno pa sem klavir zaobjel in ponudil kot sredstvo za spremljavo pri ustvarjanju svoje glasbe, pri ustvarjanju neke vrste alkemije oziroma poskušanja združevanja sporočila poezije kot takega z govorjeno besedo in zaobjeto v melodiji. Čudež dobre pesmi je v občutku, in sicer v tem temeljnem občutku, da sta se beseda in melodija rodili skupaj. To je tudi cilj mojega ustvarjanja. Če pa odgovorim na vprašanje, ali sem kdaj stremel za tem, da bi postal poklicni glasbenik, pa moram nanj odgovoriti tako, da v bistvu se nikoli nisem realno spoprijel z tem ciljem oziroma za to zamislijo. Ampak pri tem, mene zanima to razmerje pravzaprav med pisano, oziroma med poezijo in glasbo. Ali določene pesmi pravzaprav nastanejo skupaj z glasbo, ali jih naknadno v glasbi, ali pa pač nikoli. Do particular poems come into existence while you are writing music, while you are composing, or are you writing the poems after you have already composed the music, or does it happen by chance? Yeah, it's a very good question, and very difficult question. Because in fact, what I'm doing here today is not common. I don't normally
I present myself as a poet and I read poetry and that's it. Or I present myself as a songwriter and I go with a band and I play in a theater or wherever and we play in a full band and it's Are these the same poems? no. That's why I want to go. For me, it's like a dual activity. Maybe because I'm a Gemini, I don't know. It's two personalities. So here I'm mixing or I'm showing both at the same time. But these poems that I read, it never occurred to me that they can go into music or be put into music. And when I write songs, what you say, it's a question of what you ask. It's a question of method and it depends really, because sometimes you have a rhythmic pattern or a melody and then you want to look for words for this melody that is nice, or sometimes you have something to say and you look for an adaptable, a suitable music for that. No? But normally the songs, I think they are more about, it's like creating characters. It has to do, for me, more with drama. No? It's like, I say I'm going to write a love song, but that doesn't mean that I'm in love. It just, there is also a rhetoric, no? A play of, wanting to write a good song, but a good song that works not because it belongs to my own feelings, but because the song has to be sustainable by itself as an artifice. That's why later, if you want, I'll sing a song before we go. That I also like to do satirical songs, for that are funny or that try to be funny. And this one is called Nirvana Dance. For instance, it's to explain what we say. Nirvana Dance is a kind of parody about the alternative therapies. But it's not, and I remember people saying, oh, but you're mocking alternative therapies like, I don't know, naturopathy or Feldenkrais or whatever, or Gestalt. And I said, no, this is the character I created in this song that is saying this. It's this guy that he's trying all these therapies and he's never fulfilled, he's never happy, and he says, I cannot get the nirvana. No? That's the refrain of the song. No? But it has nothing to do with me. No, it's just a projection. Challenge accepted. I'm giving conference lectures here. No? Don't worry, challenge accepted. Pesmi, ki sem jih bral danes, naprimer, nisem povezoval z glasbo. Ko sem jih pisal, v ušesih nisem imel glasbe. Ko pišem glasbo, je to tako. Včasih imaš ritem in melodijo in potem si na nek način primoran do tega, da na ritem in melodijo pripišeš tudi kakšno besedo. Enako velja obratno. Včasih imaš besede, ki od tebe terjajo melodijo in ritem. Zato je treba besedila oziroma songe, pravzaprav zato je treba songe sprejeti in pisati bolj kot dramski poskus. Namera pisanja dobre pesmi oziroma dobrega songa, dobre skladbe je namreč ta, da je treba v okviru pisanja in pisanjem skladbe stremeti za tem, da bo skladba samo ohranljiva kot umetniška stvaritev. Rad pa pišem tudi ob ljubezenskih pesmih, tudi satirične skladbe. Naslednji, naprimer omenjeni, nosi naslov Nirvana Dance. Tukaj pa gre za parodijo na alternativne terapije v psihologiji. Marsikdo, ki je slišal ta song, me je opozoril na to, da se rogam terapijam, vendar to nikakor ne drži.
besede zgolj polagam, bomo rekli, v usta glavnega lika te skladbe. Ta glavni lik pa našteva, s katerimi alternativnimi terapiji se je že srečal, vendar mu niso pomagale k uresničitvi njegovega končnega cilja. Zdaj, že prej sem omenil, se pravi, zdaj imamo glasbo, zdaj smo prišli do terapije in je seveda treba omeniti, da je bil njegov oče psihiater. Bil je celo psihiater slavnega Galija. In verjetno je tudi to razlog, da je v novejšem času, v zadnjem času, se Viktor začel ukvarjati tudi z glasbeno terapijo. Pa bi morda od njega želel malo več pojasnila, kaj sploh to je. Maybe it's because of what Brane says, that there is a tradition in the family in the psychiatry and psychology that I was influenced by that. And I wanted, after working in the music all these years, in this kind of way that you can consider music entertainment in one side, but I think it would be too banal to say that music is only entertainment. It's something more than that. And that's something easy to understand even for people who are not in the business of music. Music is something very powerful. And I had the feeling that I wanted to explore more this side of music, especially the social side of music, the fact that music can be useful for people with problems, and you know, music therapy is music used as a method and as a process, working with mentally people, with handicapped, with old people, with Alzheimer and all kind of people with neurologic problems, that they can really make a change and improve their health with the use of music. And that's one of the, it's a field that I wanted to be in, and I'm working presently, I'm volunteering in a day hospital, a psychiatric day hospital for adults. And I must say that it's very rewarding. It's to see how music can transform the state of mind of people and the emotional state of people. I think it's important to show that, of course, not in this casual way, but because, as you know, the medical No, I mean the doctors, they are very reluctant to this kind of therapies. They think it's okay, but it's almost nothing. They don't give much respect to this kind of therapy, and that's why now there is a kind of obsession in music therapists to make it scientific and have a lot of studies, scientific studies that show, demonstrate that there is an evidence that music is very useful and really you cannot heal a cancer with music, of course, but you can help people to live better. So I think that's important, and especially when you can change to, instead of giving so many pills, you can give music that is not harmful, you know, it's harmless. And these benefits of music, I think that would have to be shown, and I have experimented myself that it works, and I'm very happy to be working also in this field. Ja, kot že rečeno, je v naši družini tradicija v psihiatriji oziroma v pomoči ljudem z težavami v duševnosti. Tudi to je vsekakor vplivalo name.
po delu, oziroma pri delu z glasbo se osredotočam, da le to uporabljam kot način, ki je več, oziroma ki glasbo predstavlja kot nekaj več kot zgolj zabavljaštvo, kot marsikdo glasbo danes sprejema. Dejansko je glasba nekaj več. Prepričan sem, da je glasba nekaj precej močnejšega, precej močnejši meni. Sam sem se, tedaj, ko sem se pričel ukvarjati z glasbeno terapijo, želel osredotočiti, predvsem pa želel raziskovati družbeni vidik glasbe kot metode za pomoč ljudem z nevrološkimi težavami, vsekakor s ciljem, da bi glasbo oblikoval tako, da bi doprinesla k izboljšanju njihovega stanja, njihovega fizičnega stanja. Trenutno prostovoljno sodelujem z psihiatričnim oddelkom lokalne bolnišnice in s kolegi si prizadevamo, da pokažemo, da je ta vrsta terapije, glasbena terapija, pomembna in da prepričamo tudi medicinsko znanost, da je treba glasbeni terapiji posvetiti več pozornosti. Glasbeni terapevti stremimo na tem, da bi glasbeno terapijo uznanstvenili. To pomeni, da stremimo za tem, da bi s pomočjo ustreznih raziskav dokazali, da glasbena terapija dejansko pomaga. Prav tako stremimo za tem, da bi glasbo kot možnost, kot sredstvo za terapijo povzdignili nekoliko višje, da bi v ustrezno okolje upeljali več glasbe ter z njo, z glasbo, z koristno entiteto v tem primeru, nadomestili velikokrat škodljive tablete z tisočimi stranskimi učinki. Prednosti glasbe je treba poudariti in to je to, za čemer stremim sam. Jaz bi se zdaj še vrnil nazaj k začetkom. Spravi, začel si pisati pri 11 letih, to se pravi leta 71. Frankov režim je trajal do leta 75. Ko ste prej omenili to podobnost med slovenščino in katalonščino, Slovenijo in Katalonijo, je treba poudariti to zelo veliko razliko, namreč, da je Frankov režim dolga leta jezik katalonščino pravzaprav zatiral in onemogočal, prepovedoval, kar slovenščina ni imela pač te izkušnje, vsaj v zadnjih 200 let, če se ne motim. Samo 100 let lahko govorimo, ko pa nismo smeli. Pripadilo. Vprašanje pa je pravzaprav, kako to, da se pravi, da piše enostavno, oziroma že takrat začel verjetno pisati v katalonščini in da se ni pustil zavesti recimo nekemu želji po večji odzivnosti v sami Španiji, tako kot kakšni drugi katalonski avtori, ki pišejo enostavno v španščini. As for example, some Spanish writers do, who write in Catalan in their original languages. So you began to write about it in Catalan and how confident you are and simply to do it contrary to many other more confident Spanish authors and writers. Of course. Maybe we have to go a bit backwards. When the Civil War ended in Spain in 1939, many Republican people had to leave on exile to France, to Mexico, to Argentina, to England, to different places. And many intellectuals, they had to
And so but others, they stayed. And even there were others, like poets, prominent poets like Carlos Riva, who was in France, but then he came back in 42, and others also in the 40s, because they had no political involvement, they were just Catalan writers. They could come back and not being bothered by the regime. And we always spoke of the resistance, the inside resistance and the outside resistance. No? There were the people, all the Catalan community outside the country, fighting for to go back to a democracy, and the others who were inside, with all the risks that implied. It was dangerous. It was, I mean, people could be sent to jail just if you were speaking in Catalan to a policeman, for instance. No? And that was when of course, in the 70s, things were getting better. When Franco was getting old, he was losing part of his power. But still, I remember we had Catalan at school, but it was clandestine. It was not official. We had a Catalan teacher because our school was an open school and a Democrat in bracket school. But we couldn't have official examinations, so we did it. But then there were no inspectors that could bother the school. But we already had a Catalan education in the shadow. So that's why it never occurred to me to write in Spanish. At home, of course, as a familiar language, it was allowed to speak Catalan, but only there. No? It was, for instance, in official, in public events, it was forbidden. There was no press, no books. Well, there were some books of classics that they began to publish. In fact, I never felt this pressure that the older generation really had to suffer of being prosecuted just because of your language. But well, as you know now, in Spain, for instance, that we have been more than 30 years of democracy, and we have established a system of education in Catalonia, and also in the islands where Catalan is spoken, Mallorca, Balearic Islands, and in Valencia. Also, it's a Catalan country, but it has always been under the right and conservative parties of the Partido Popular, and it's not. They have many problems. But now, with the Partido Popular in the central government, they want to go backwards. For instance, in Mallorca, they are trying to change the laws that says that all the children have the right to make have their studies, follow the studies in Catalan, and also in Catalonia they are trying to change things where it's absurd, because you have maybe 3 families that they claim the right for their children to be taught in Spanish. It's such a minority that, I mean, it's not a matter of democracy. You're not going to change the whole system because there are 3 families that they hate Catalan for whatever reason. No? I mean, what is normal is that the Spanish speakers in Catalonia, if they live there, they are bilingual, they respect the 2 languages, they learn Catalan, and that's the normal attitude. But of course you always have people that ideologically they try to be hard, no? and to tough and say, no, I have the right to do this in Spanish because it's official in the whole state. But it's a bit silly, no? 2 days ago, when I was telling to Brane, I just came from, I am a member of the Catalan Pen Club. You also have a pen club in Slovenia. And we had an official presentation with the president of our government, of the autonomous government of Catalonia, of what we call the Girona Manifesto. It's a manifesto of 10 points for that the members of the Pen Club have written, of the International Pen Club. It's a manifesto of Girona. There are 10 points about the linguistic rights.
for all the countries. No? I mean, basically it says, well, we have here, do you have the manifesto here? I can just... Could you leave him a little bit? No, I mean, the manifesto says that all... Translation. Yeah. Because here we are too much. No worries. Kar se tiče samega pisanja, oziroma vprašanje je bilo, zakaj piše v katalonščini. Kot pravi, mogoče nekoliko nazaj, leta 1939, namreč se je končala državljanska vojna, tedaj so predvsem republikanci in pa intelektualci pobegnili v eksil. Veliko znanih pesnikov je bilo med njimi, vendar marsikateri, kot na primer Riva, so se po letu 1940 vrnili pa so se zaradi tega, ker so lahko v španskem jeziku nemoteno tudi uradno ustvarjali. Režim jih namreč, dokler se niso zoprstavili Frankovi diktaturi, ni preganjal. Tudi v katalonskem jeziku so lahko ustvarjali. Vsekakor so lahko ustvarjali tudi v katalonskem jeziku, ker jih režim ni preganjal. Vsekakor je bil goreč upor in delovali sta dve struji upora, in sicer zunanji eksilantov in upor od znotraj. Tisti, ki so se upirali od znotraj, so bili v veliki nevarnosti, če so katalonščino uporabljali izven svojih družin, to pomeni na primer na cesti. Bili so ogroženi toliko, da so bili v nevarnosti, da bi jih lahko zaprli, če so se na primer s policistom na cesti pogovarjali v katalonščini. Po letu 1970, torej tedaj, ko sem začel pisati jaz, so se stvari nekoliko umilile. Franco se je že staral in je z voljo tega izgubljal na moči. Sam sem se, na primer, katalonščino v šoli že učil. Možnost pouka katalonščine je obstajala, vendar zgolj fakultativno, brez uradnih učnih materialov, brez uradnih učbenikov. Prvi jezik je bila tako španščina, ki pa je bila vsekakor uradna. V družini pred padcem Franka se je bilo brez težav mogoče pogovarjati v katalonščini, na voljo so bile tudi knjige v katalonskem jeziku, vendar je bila katalonščina tedaj še zmeraj uradno prepovedana. Sam nisem nikoli čutil pritiska, da bi pisal v španščini, zato sem tudi pisal kot mladenič v katalonščini, brez nekega velikega strahu, da bi bil preganjan, tako kot so to bile starejše generacije. Sedaj, ko Španija šteje že nekoliko več kot 30 let demokracije, je katalonščina ustrezno regulirana in uzakonjena. V regijah, kjer je katalonščina prvi in materni jezik, je tudi uradni jezik v izobraževalnem sistemu. Težava katalonščine pa je v tem, da je še zmeraj pod desnimi vladami, tako da v določenih regijah in območjih lahko nekateri, če imajo to željo, kljub temu, da je širša regija katalonska, usilijo španščino in španščino spet postavijo na prvo mesto kot uradni jezik v izobraževalnih ustanovah, v pravnem prometu in podobno. Na otokih, kot so na primer Balearije ali Majorka, in v širši Kataloniji, pa se zadeva spremenja in katalonščina tako pridobiva na urednosti. Vsekakor se pa tu in tam še zmeraj najde v kakšni regiji kakšna družina, ki na vso moč stremi za tem, da bi njeni otroci bili poučevani zgolj in izključno v španskem jeziku. Pred 2 dnevama sem prisostvoval na uradni predstavitvi pamfleta Girona Manifesto, kjer gre za manifest mednarodnega pen kluba z 10 točkami in ena pomembnejših je postulat o jezikovnih pravicah. Še več rajati.
Gironski manifest o jezikovnih pravicah zajema 10 točk. In sicer prva točka, linguistic diversity is a world heritage that must be valued and protected. Jezikovna raznolikost je svetovna dediščina, ki jo treba ustrezno ceniti in ohraniti ter varovati. Respect for all languages and culture is fundamental to the process of constructing and maintaining dialogue and peace in the world. Okay, no problem. So if we can save a bit of time, Kind of translating. I'm trying to maintain Jean-Paul focus, I mean focus. Spoštovanje vseh jezikov in kultur je fundamentalnega, bistvenega pomena za vzdrževanje procesa oblikovanja in ohranjanja dialoga in miru na svetu. Vsi posamezniki se svojega jezika učijo v osrčju sleherne družbe in družbenega okolja, ki jim daje življenje, posreduje jezik, jih nagradi s kulturo in tako utrdi njihovo identiteto. Različni jeziki in različni načini govorjenja teh jezikov niso zgolj sredstva komunikacije. So tudi okolje, v katerem sleherni človek razvija, odrašča in na podlagi katerih, v okviru katerih meja, se tudi tvorijo kulture in kulturna zavest slehernika. Sleherna lingvistična družba oziroma jezikovna družba in sleherno jezikovno govorno okolje ima pravico, da njegov jezik velja in je uzakonjen kot uradni jezik na teritoriju, na ozemlju te družbe. V izobraževalnem sistemu, torej kar se tiče navodil in jezika, preko katerega se izobražujejo šoloobvezni, mora jezik, ki je uporabljan, oziroma jeziku, ki je uporabljan, zagotovljen ustrezen prestiž za voljo ohranjanja prestiža določene družbene skupine, ki živi na tem teritoriju in ki stremi za tem, da bi njen jezik bil uzakonjen kot uradni jezik. Zaželjeno je, da bi sleherni državljan, sleherne države imel oziroma posedoval splošno znanje v in o več jezikih, saj to omogoča sleherniku, da razume, da ustrezno čustvuje in da je intelektualno odprt do medsebojnih razlik, hkrati pa sleherniku omogoča globlje spoznavanje, umevanje in razumevanje lastnega jezika. Prevajanje besedil, predvsem velikih del, monumentalnih in temeljnih del z različnih kultur, predstavlja zelo pomemben element v nujnem procesu in stremljenju k širšem razumevanju in spoštovanju med ljudmi. Mediji so privilegiran znanilec, ki lahko doprinese k temu, da večjezičnost in jezikovna raznolikost deluje. Hkrati pa so mediji tisti, ki imajo moč in kompetenco, da lahko ustrezno privzdignejo prestiž slehernega jezika. Pravica uporabljati in varovati ter ohranjati jezik slehernika mora biti ustrezno priznana in ustrezno varovana strani Združenih narodov, pripoznana pa jim mora biti tudi vloga in moč ene temeljnih človekovih pravic.
vse presegli eno uro. Bom jaz predlagal, da Viktor še zairake, zapoje kakšno skladbo ali dve. Posebej pa se moram zahvaliti tolmaču. V spremljam delo, oziroma to metodo, ki me prav preseneča in je ne razumem. On si zapiše samo en košček stavka, potem pa nič, potem pa spet košček 5. stavka in to vse vmes v bistvu ima v glavi. Neverjetno, res. Tako dobro, še nisem slišala. Še eno. Ampak je treba povedati, da je on nekdaj tudi pisal pesmi. Ne vem, če še piše. Upam, da ne na tak način. Well, I just played to say goodbye. I played Nirvana Dance. Torej, za slovo že prej omenjeni Nirvana Dance. Alexander Reiki, Tai Chi, Sam Qigong, Rolfing, Grimberg, al Pilates Gestalt i Unterberg. Nirvana, això no em treu la gana. Nirvana, i a dormir. Flors de Bach, que et juguets i els ossos et fan xac. Nirvana, això no em treu la gana. Nirvana, i dormir. Reflexologia, test vital, chakres, tantra i el control mental, cornalina, fades i follet, numerologia amb 4 sets, pots respirar fons si has constel·lat, o si en Hatha Yoga ets llicenciat. Has de cuidar el karma si ets violent, per trobar-te posa en blanc la ment. Nirvana, això no em treu la gana. Nirvana, però això no em treu la gana. Nirvana, això no em treu la gana. Nirvana, això no em treu la gana.
We explain the song. Yes. The song in it. One more. This one is for love. It's called For Love, per amor. All the things you do for love. Torej, naslednja pesem se glasi za ljubezen in govori o vseh stvarih, ki jih počnemo za ljubezen. All the intelligent things and all the silly things you do for love. Vse razumne in nerazumne stvari, ki jih storimo za ljubezen. But of course there are so many that they couldn't be fit in the song. Dejansko pa je preveč, tako da nisem mogel vseh spraviti v skladbo. So it's just a resume. Zato sem jih dal noter nekaj enih par, no? Torej povzetek vseh teh stvari, ki jih počnemo za ljubezen. Per